hearts for worship and give God a very best. Hallelujah. We say amen. Uma
At this time, I'd like to ask all of our students, you are now dismissed for your encouragement, and your setting is to the side here of the building. God bless you as you jump into your study of the Word of God. Say amen. Ya termine yo le atangatu tatu fanau ya etu atu lato wasenga fo nepo ya mo tatu uma ya malo level fa malosi mana il fa la chalata mai luma le tsele level Avanoa luma I say amen. Ya ai atalo fatu le sua facililio Yesu Cristo le le slasio tatu ekalesia ne yaso malo level fa malosi ya wa foi le tato fono talo nepo ya vi ia le tua wa tato maua nei maftanga se Avanoa foi mfain tato wo mai ya le ngata e whaalongolongo le upo le tua ia e tato whaalatalata ia te ia e ala I tato talusanga ya me le malo lava le whaamalosi whaatai le whaavanoa ino le tau taimi
Greetings in the mighty name of Jesus to all of our family and friends this evening, our Midway family and friends. It's good to be in the house of the Lord. It's good to see you tonight. Praise God for another opportunity to come and seek Him and draw close to Him through His Word, but also through our prayers as we continue to seek God this evening. I also want to greet those of you who are tuning in to our prayer meeting tonight. Thank you for being with us tonight. May God bless you as you tune in and as we go through the Word of God and before we start our prayer meeting tonight. Efeso lo nam ta upo lima pe afayo ya te oilo tu spa il nepo fa man mole lava Efeso lo nam ta upo lima fa upo sfulma lima se yo fa upo luas fulu fa man mole lava. Ephesians chapter 5, if you have your Bibles, we'll be looking at verses 15 to verse 20. Efeso lo nam ta upo lima ya aulona fa upo sfulma lima se yo fa upo luas fulu. Mana il tanto fa tawa nepo o I leo lo ia se upu fa malosi mo tato e taita il tanto fono talo nepo Efeso lo nam ta upo lima fa upo sfulma lima se o luas fulu a fa o maua ya mana il tanto fa tau fa tasi ai fa mon mole Efeso lo nam ta upo lima fa upo sfulma lima se o fa upo luas fulu a fa mo vala mai vi ia le tua. Amen. Ya Tato fai tau il fai upo sfulma lima ia fa ngata mai fai upo luas fulu tato fai tau ia ole nei ia fai tete o to ina ia o to Savavali ma le fa uta awa nei fa pe o e ma le lea ia fa pe o e popoto ia fa ma ina o to aso le nei o langa awa ona po nei ua leanga ole nei awa nei whavalea o tō, a ia o tō I loa le whina ngalo a le alii. Awa foi nei o nā o tō I le waina, o le mea e ulawale ai. A ia whātu wina o tō I le anganga. Ia o tō whetau tala tala I salamo, ma pese, ma siwa whale anganga. Ia whanene atu ma pepese atu I le alii o tō loto. Ia whawhetai pea lava ona o mea uma I le atua le tama, I le suafa o le tātou alii o Yesu Keriso. Ephesians 5 verse 15 to 20, I'll be reading from the NIV version. Be careful, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Man mole fai upo sul malvalu toi fai tau mai o ile lo ile au tu o tato ufa malosi fai upo sul malvalu fai tau ia au foi nei o na o to ile waina o le mea e ulavale ai a ia fa tum wina o to ile anganga. Say amen. Ia fa tum wina o to ile anganga. Amen. Verse 18 says, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Te loa a whai e te wawai le vai taule o lo tātou iai o le aso sale o mai. O le aso sale ta ua le tele o kerisiano lalulangi atoa o le aso sa o le Pentekoso. Lima sfulu aso talu le taimina whaamanatu ina ai le aso le Paseka. O le aso tonu lava lea na maliu a Yesu I lunga le sātaro, mai le nātai me o mai le aso sale la asau, limas fulu aso o le whātonunga o le whiangainga tuai, ia o tau whaamanatuina le aso o le Pentekoso. O le winga o le Pentekoso, o le aso I le itu lava lea o le whiangainga tuai, o le aso e whaamanatu ai a le taimi o le seleselenga.
Le taimi lea o atu ia tangata ia o lewa na alu lato taimi ile le au fai whatoanga ile toto ino lato la au maisi mea lela o le taimi o le selselenga. Whameila ia lea tua ia o tō whamanatu ina le tāu o le aso lea o le selselenga aisia langa awane ngalo e oe o mea umalava e a fua mai lea tua. Mea umana te tau mafa iai, mea umana lea tātou te ola iai, mea umaya. That's one of the reasons why God says to remember the day of Pentecost. The day of Pentecost is the day of festival. It's the day of harvest because we are to remember that everything that we receive comes from God. Ai o te ilola o tō malamalama wa iei le suinga whale angango le aso Pentecosto. Ai fai tau le ngā luenga lonam tau poe lua whamei o le aso Pentecosto, ai whamei o lo nonofo pele au so i le mea tasi, o lo lato tatalo pe ma whaatalitali i le lilingi mai o le mana o le Agaga Paia o le tua. Ma wa sui ai la le selselenga, e leo ta ua lau le selselenga la i fu o le tino nei, au selselenga o tangata e o mai le whaolatanga. Ma le mafuanga la le whamei lantus pa ia, whamei lo Yesu i ona uso, aua nei tu ua o tō Jerusalema, a ia o tō whaatalitali se a fio mai le angango le tua, le ale mafuanga le angango le tua, whamei ngā luenga mua wheupo e walu, a e mauai o tō le mana, pe a fio ifo le angango le tua, i lunga ia o tō, ina ia whai o tō ma soo o i le ai, ma moli mau ia Yesu Keriso. To be witnesses of Jesus Christ. So instead of a physical harvest, it's a spiritual harvest now. When we look at the day of Pentecost, we're celebrating a spiritual harvest that through the power of the Spirit of God, we become witnesses so that we can bring in the spiritual harvest of new souls to the kingdom of God. But as we get ready to celebrate this day, I love what this verse says. This is what Paul is saying. Don't get drunk with wine. E maalia le whaalongo a. Awa foi nei o nā o tau le waina. Awa ngai ngalo ia o tau walanga whaile whamtalanga lea Paulo. Mantua foi tala tangata ia na whaile ngā luenga mta upo e lua. Ine ua whaalongo la tau whamea, ua tau tala la tau inga ngana is ese. Whamei no atu la ia o isi tangata whamei pe whaafea na tupu nei mea ai o atu foi rise tau emu ma ata ma whamea oka whkoa ke ala iwal kai au ai lewa o ngai ngai kai au. See, they thought they were drunk. In other words, when you're drunk, you're influenced by the wine. And here, Paul is saying, when he says, do not be drunk with wine, he's saying, don't let wine be your influence. Instead, you should be influenced by the Holy Spirit. Now, you may say, well, Pastor, I don't drink, but here's the same thing. You don't need to be drunk. In another way, being drunk is a sign of the world. So, in other words, we can say it this way. Don't be influenced by the ways of the world. Instead, you should be influenced by the power of the Holy Spirit. Langa ile langi ne watato yo e tato malamalama e luaya meil o tamafai leo lo fetu nai pe to tonu watato loto mo tato ma faufau o lo fetu nai pe yaso umalava famela apostolo Paulo e le ngatala o le ngango le atua a o le a tuina naunga foi la langi le tino ne o lo tamafai pe e faofiofi mai ona o onga faofiofi mai foi nga ia natura mana ia filosofia ai le famele el Paulo awa lava nei fasiseina o to ina mel tino ai taitaina o to ilea nganga o le tua Mela na taua le maulea langa taua tele mo tato famele maulea awole o nailuaina o le mea e ula vale ai. See, when we're influenced by the world, ai vava ai nei se kangaka o nga, o le kele ngā me tupul ngaka o nga, e fia ula vale le tele o taimi. E alu fa ososo fa kupu misa, e kilo ako ilea kangaka e ha, ke fia ula vale, yanga oso lea kupul misa, fai le fusu, ma lea mea, e lehi ule lei se kangaka e leo saolonga ma faufau se tulou. E le tonu lana ma faufau, e le tonu ona filfilinga aisha, langa loa influence e le wainga.
E Savavali ko ikikia apa ele la lamu nga kaukala ele langa aya wa heavily influenced ole wine ele kilia longa mafau ele sao lang kaukala ele sao nga filfilinga famela Paulo awange ingo ko o nga o tole wine langa ya Tatau lava ona kilia to mafau. You need to have a clear mind so that you can be influenced by the power of the Holy Spirit. Because if your mind is not clear and it's chaotic and it's filled with everything else that this world tends to put in, you're not going to be able to distinguish the voice of the Spirit. They're vying for your attention. They want you to listen to this. This is how you do this. No. This is how you do this. This is the clothes that you got to wear. This is what you got to do. This is how you got to act. If you act like this, you'll be like. Nang o e malamalam o le tele i o mauleo. E le ngata o wo e whaasoso ia te o e sia o ke alu so o ngā angkus paia la yang me mawai. E le ngata e leo le wo la o whainga luenga. Le leo o whainga luenga o le leo o e o foi ai leo lo ainga. Nang au nei ngalo ia te o e whamei fo le tus paia. E foi taime ea. Your mom, your dad, your brother, your sister, sometimes they'll lead you the wrong way. But Paul says when you're filled with the Holy Spirit will never mislead you. Because remember what Jesus said, I must go so that the Holy Spirit can come. And when the Holy Spirit comes, what is he going to do? He's going to guide you into all truths. So what does that mean? Alang fa mai Yesu e a fio mai le sosoani e a fio mai le anganga paia e sauea e tai ia i tātou I le upu moni o ke riso Yesu e le ngangana fuala le anganga paia e ngangana le anganga paia I le mefina ngalo ia Yesu ke riso a wala ne ngalo ia te oi e ai le anganga o le atua a le fo ia le anganga pepelo ma le anganga le anganga la le fa mai awake o ngai le wainga. See, we think of wine, don't get drunk. We think of just drunk. But again, drunkenness here represents the spirit of the world. The spirit that says no. Because that's why people, let me just go back to this. Why do people get drunk? Sometimes people say it's just for the fun of it. No, a lot of people drink because they're trying to drown away their sorrows. They're looking for something to damper out. A lot of times it's stress. A lot of times they say, it's time to get drunk. Why on Friday? Because they've been working for 5 days and they're looking for an outlet where they can release their stress and look for a place where they can feel like, I can just feel tipsy and do whatever I want. They want to run away from all the anxieties of this world. But guess what? As soon as that drunkenness passes, the anxiety comes right back. But if you are filled with the Holy Spirit, you don't need to worry about those anxious thoughts coming back. If you Si ele mafai ele o ngai le wainga o nga kako so sola ese mai le stress ma me popole e kako loko langa pole ase kai mi pupu e ke o ngai e ke koe ala mai ale isi aso e koe al wako al stress ngai fala lava ya ke we ai le la fa mai Paulo a wala ke o ngai le wainga langa temporary long of so swangi a ia fa tu muina oe ile nganga o le tu aisha langa tu mau wale affect le nganga pa ia. Eleo se kama ikai me sa oile nganga so swangi yake o le ai Efeso swangi pea e alu ngala lol savalinga ai le suia le Efeso soani o le nganga paia. Langa foi le winga nga lenga fa me Yesu e awina mai le advocate le upo e lengi o le advocate nga le fa tu sai le nganga o le tua o le tangata e sau Efeso soani a alu lo loto e lenga o le Efeso soani a le tangata e sau yo au tafa e Savavali masapa sapaya o I le nei o langa faingata. Ai se alan meu awina mai le nganga paia sila fia Yesu ma kwa fainga ka le nei o langa.
E le mawhai se tangata po le alo fia malosi, po le ale kele o degrees e ke alu su e le aonga, po le ale ngai o lo ngā luenga, po le ale poko mele akamai. E le mawhai se tangata to atasi o ngā whaia le nei lalo langi, langa e tumu i puapua ngā mawhalawalawe. Ai le la whamei Paulo e mawhai o e pea whaia, wha tumu ina o e le nganga o le tua. Ecclesia, Ecclesia, Pentecostal. We're called Pentecostals for a reason, because we are people that should be filled with the Holy Spirit. Awala ke ele ngalua le nganga le tua. Awole ke ele le sawo le nganga le tua. Ale fmetus pea. Awo te fati ngai le nganga le tua. Langa foi o le sawo le nganga Efeso. Ale tele o taimi, e tātou tele talia, ina le fsoswani o le nganga le tua, e o a tātou le tātou, poto mal tātou atamai. It's okay, Holy Spirit, lo i loa whai mea leo. Awa umanga i loa, e alwa lua pa u, alwa lua ke awa aku le koe sa aisa, langa le whai i lana malosi. Ai mana i el talana ua e i loa we mai, e le o le fita fita, e le o le malosi. E le o le fita fita, e le o le malosi. Fa mei fo Jeremia, aua fo ie ke mika mika i lau malosi. Aua fo ie te mita mita i lau tamau a inga. Le kele o lau oa. Aua e te mita mita i lau kale ngia ma le kele o mea lofa. Aua e ke mita mita i nā uma mea leaonga. Ai tasi la mea te mita mita i ai, o lau i loa le lei, o le atua lei le langi. Ngai lo le tamai langi e te malama lama e ai le mafua anga te tauna fa atumu ina i tātou le Agaga Paia. We must be filled with the Holy Spirit. I love that word says o le ula vale nga e tau se le ula vale o le ula vale ia le ufa Samoa. In the English it says debauchery. Another translation says dissipation. It means, this is what it means. It's wastefulness. Think about that. It's a waste of time. It's the squandering of money, energy, and resources on useless things. In other words, by being drunk on wine, you just wasting your life away. It's a spiritual wastefulness due to excessive behavior and the dire consequences it brings. It's just like the parable of the prodigal son. You remember the story of the prodigal son? It says what? He told his father, "Father, give me my share of the inheritance." And then what does he do? The Bible says he goes and he wastes it. He wastes it on the things of the world. Alela famei Paulo, awole fape na la tatou. A influence tatou I mea le lalulangi nei, te lo oi, na ole mai maul tatou taimi. Mai maua le tātou malosi. Mai maua le te mau a inga. Mai maua le energy langa le isi ngaka ngaka. E alu a koa ale siaki le whaakaunga ngei keis pia. E umar keis pia whaakau langa ia keis whaakau ma le keis alanga wo. E uma ifol vai aso wa whaakau uma keis a kangaka whainga luenga uma. E alu aku le ilfale misa mal ko olua aisia. Sel mea wha aluel kupe wa wha mai mau uma I mea leao ngā. I mea e le tu mau. E mo I lava se kaimi e o ngā mawhia ai. Ai e le tu mau. Ai le lava mai Paulo. Awale mai maulo taimi. Nā mea e ke ula vale ai fua. Ai wha tumu oi le anganga o le tua. E tu maua I alo oli oli. Tu maua I alo fia. Tu maua I alo nau ta inga. Ina ia au na pe le tua mal wha mauni. Awala langa le wingo le upuna le tau le e lenina le wha Samoa le ula vale. O tangata e whaata ape ina, po le wha mai mawina o le tupe, ma le malosi, ma le tamau a inga I mea le ao ngā. Pe ia o le whaata oto le tangata e to o lua nā talii, ai whai atu le wii loan tama, se nai, au mai ia te au lau tofi lea. Vai lua lo tamatu, watu e whamei lo le lukana e sulima e sumatol, ua alu lo le wii ma ua whaata ape ai ona mea I le nu, ua so ona ula vale. Mea ngai tupul tangata e fia le philosophy la langi. E alu la langi sau fia ula vale. Ai va mai Paulo, tātou ia tangata kerisiango, a vese le ofu tangata tuai. Ai o ofu tātou ia Yesu keriso. Whaatumuina tātou I le anganga o le tua. Say amen, church. Proverbs 20 verse 1 says this, wine produces mockers. Listen to that. Alcohol leads to brawls. Okay?
Brawls, you ever seen those movies in the bars where all it takes is one guy to mess up and then the whole club is fighting over everything? And it's funny, we think that's worldly, but here Solomon is saying it. He says wine produces mockers. Not only does that, alcohol leads to brawls. And then look at what it says. Those led astray by drink cannot be wise. In other words, if you're led by the influence of alcohol and other substances, because it's not just alcohol. Today you can see or fentanyl and now even with marijuana and all these different things that people are looking for a place to relieve themselves of the anxieties of this world. And this is what he's saying. All of those things only produce mockers and brawls, and it only leads them to a place where they cannot be wise. Tatau tonight luas fulu fe mua ole waina ole whaatau emu lea ole ava ole whaapisa o lea ue waalongo iei ole poto solmona si e whaapea e kako ua whaunga I mea o levang sila fia e solmona ole waina ole whaatau emu lang ole isi lea me kumpul ngaka e o ngā e whaatau emu me ole ava foi ole whaapisa o ia ue malama e le ngofo file muse ka ngaka pe o ngange o ka ngaka ngofo mai la sa o longa mafau se kolo o le file mu ia ai se o nga ye le wenga o ka se kau kala ai le fe mail poko solmonga fe mai e fa pisa o le o I lato uma o e fa se inai e le popoto I lato fa se inai le o nga le waina ai e fa tu muina ta to le nganga o le atua. O le wingo le upu na o le whaatumu wina, e lua ona whamatalaina, I le upu e lengi, o te fia I upu e lengi langa, e whaia singa lo loto ato upu e lengi, e le o tato ngana ia whaperitania. O le upu na le whaongai, e lengi le whaongai tato ulfa Samoa le o le whaatumu wina, to be filled. E le ngatala o le whaataita inga e pei ai al watula, lingi ifo le ipu ingo se tangata e ila kalanga le famel salamo e tauma sua lona ipu le winga elea e le afa ai atotoa e tumu le e o ai lunga le nguko le ipu ke le lope sa nga fa Samoa ai o ai piko lunga le fame e kumu ia e tauma sua le winga lao se famtalanga a whaatumu wina tātou le nganga le atua, e le whaatumu a whaafa molmole. Langa iei lis tangata e fia saule lotu, a ngau a whaafa e kumu ai. Le wingol wham kalanga, e kei loa le lei al kangaka e afa, o le kangaka foi ngā, a whaafa le kumu, e a whaafa foi langa commitment I le atua. A alwal wai a whaafa langa au nanga, aisia, langa le foi a whaafa le whaatumu wina le nganga le atua. I live from me. Ia matua tauma sua le whaatumu wina oe. You must be filled. The idea there of to be filled in the Greek is to be completely full, is to be amply supplied. So if we were to say, what is the deal here? Don't be just half filled with the Spirit, but be full of the Holy Spirit. O le fesili ma le lui mo o neipo o e tumu le nganga o le atua. Langol kangaka e kumu le nganga o le atua e le koe popole I mea. E le koe popole I mea o le nei o langa. E le koe popole po feme sa welisi mea ai. E le popole po feme la ofuka e au po feme la su el ngaluenga. E al kalanga Yesu feme o to umaia. Au o to te popole se me tasi. O lea lo soi full tatou tamau langi. E le ngata la fame, a whaila e mawhai e nei manu ia o na pese il tae au, e le lopo femela a mawaila tō mea ai whawai e le tua mea ai mo nei manu. E le sili atu ea oe mau na whaia I le whaatusa le tua. Me la le fame la Yesu, le ala me ke popole I fua le mea ai, popole I fua me whaile ofu, mawaile ngā luenga su el kupen mele, awa e te popole se me tasi. Ia whaatumuina tātou le mana o le nganga o le tua. To be filled. Don't be... See, here's the problem. You know why some of us can't be full is because instead of being full of the Spirit, we're full of ourselves.
Ko lengi amen. Uko wika mai. Sometimes, o lisi mafu anga le tumu e tātou le anganga le tua, langa le tumu a tātou ia tātou wama tātou manatu. Le tātou wafa apea, se le ai o lau ke luan me kaunga whai. I le kako wha apea ane, ia manga ia la le mea le wa o mail whaiwhi au, wa lava la singa mea ngā, au isi uma mea ia, e leise pule le atua, e pule ia. A le wha mail tala, ia wha tumuina tātou. You cannot come and give your half and half and then expect a full blessing from God. That's crazy. E le mawhaina e sau tuu mai na o lau afa. Ai ke mangaku, se le atua, ia makwali lingi masasaa mai o wha manguianga. Ia whawhelanga e wala au le atua e sasaa mai, ai nganga o le afa lau tu ina atu, malo ofu ina atu i le atua. Ofu ina atu toa. Fa tumu oe i le mana o le anganga o le tua. Say amen. Mena fa mele Roma valu fe upo 5 se o le valu. Mei awa se su e mei tanto fai tau fatas on sai mai lava lo tu spaia. Mana foi le su e au ite moe mai tanto fa malosi nei po. Roma lo nam tau fe valu, fai tau mai fa mole fai upo 5 se o fai upo valu. Roma lo nam tau upo valu, fai tau mai fa tasi mai fai upo 5 se o fai upo valu. Roma valu, fai upo 5, se o fai upo valu. Fai o maua, tanto fai tau wai. Ia, hawa o e ila le tino, e lotu atu e ato i mea latino. Au e ila le anganga, e lotu atu i mea le anganga. Awa o le loto ila le tino, o le oti lea. Au le loto ila le anganga, o le ola lea male manuia. Awa o le loto i la le tino o le ita lea i le atua. Awa e le usiusta i le tu la fono a le atua. E le mawhai foi i ai. O i la tau foi o i la le tino. E le mawhai o na fia i ai le atua. Manino la. E le fia le atua stangata e o lo o tumu pe i le tino. Ai le o tumu i le anganga o le atua. Langa foi e le mawhai el tangata le il tino ona. Feme e le mawhai feme o awa o le loto i la le tino o le ita le atua. Kusa atu se isi tu ua whai mawhili le atua. He's an enemy of God. Anyone who walks in the flesh and lives in the flesh is an enemy with God. It's in enmity with God. And so the idea is that awa e le usiustai I le tu la fono le tua e le mawhai fo iai o le kangaka i le tino e le aisana nau ta inga ina ia usiusta i le tu la fono le tua. Au le kangaka I la le anganga e iai lona nau ta inga e ui lava I le atua. It's not perfect, but there's a desire. When you're in the spirit, you have a desire to do the things of the spirit. But if you're in the flesh, you have no desire. All you care about is yourself. And that's why in that verse it says it's very clear, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Did you hear that? Ang ai saul fai upunai ona fai mai au le loto I la le tino le oti lea au le loto I la le anganga e le ngata o le ola lea o le manuia fo I lea mo ema. O le wingo le manuia na le upo le eleni e ato le manuia le e te mawai le file mu ato mai le tua. Isn't that what we need? A world full of anxiety, a life full of just anxiousness. We are all looking for peace, but instead of turning to influences and the substance of the things of this world, we should turn to being filled with the Spirit. So you're no longer worried about anything, but you get an everlasting peace from God that will sustain you until He comes back. Yang alupo moni la vol fainga ngau le olanga e o aku ngei foi ka ko umal ka ko loko la foi fa kali mai ka mo popole el fale e ki ko foi aku lo ngaluenga la foi fa kali mai atu vale o lo fal fainga luenga e ke alwaku fo ile mea ngai fai e o fe au masangi e ke koi fo ile haonga o halava o me fai e whaakali e le mawhainga nga foi nga le whaale e kongu le whaakali mai au whaale anga mea ia o whaale e tonu o le whaatuatua o le popole vale o le atu vale o mea umanga e whaakali mea lana wha mei Yesu ia whaatumuina o tō lea nganga o le tua a ko aku I kua wheka ui aku makamo popole e whaatonu le swafo Yesu ua whaatumuina au e le nganga o le tua o te le pole ai se mea tasi.
Ngai manino lava upo le tua le fa pe kako o mai lo nga saunga le muma leila ia no. O le kako o mai a Yesu, o le akili foi nga o le saul ki a polo e tui oe. Ele fa pe la ngofo ki a polo aka no. Ia feololo asan ku inga kangaka ia o, au kangaka le kong le kale e saungi. Ele o moe le fili. E alu wakwa I so se ala e mawhainga maua le fili e mongo akwai longa leanga whaia ma le whao so aku ia ke oe I e makahala la le kale sia awang e whakanga le ki Apollo e alu wakwa e whaasese oe o le fesili whaafenga e makahala ia whaatumuina o tau I le anganga o le atua. Aisea, langa foi o le isi lea mea o le ngā luenga le anganga o le atua. It's the spirit of discernment. The Holy Spirit will tell you awa ke alu le mea ngā e lelelei. O musmusunga ngau le nganga o le tua, langa I loa le nganga o le tua, mea ke mangui ai, e loa fo I le nganga le tua, mea ke le mangui ai. A le leila lo fatu muina le nganga o le tua, le leilo muli le nganga o le tua, le leilo falongo le nganga o le tua, e se fea o e taimi uma. Le femei o le e Savavali la le anganga e manuia e maua le ola a o le Savavali la le tino ngau le o ki halme maua o ki mai le aso o ki mai le vai aso o ki mai fo ngei aso aisa langa la o le o faatu muina I le anganga o le tua. So church, what are those anxieties? What are those problems? Sometimes, o isi kai me oke popole, if he ata to e blame le ki apolo I kako problems. But you know what? It's not always the devil. Sometimes, like I said, instead of being full of the Spirit, we're full of ourselves. And we need to empty ourselves. We need to get rid of our self-perceptions, our self-ideologies, our concepts where we think we're all that. No, at the end of the day, we're not all that because we're always anxious and we're always worried and we're always looking for trouble and we always get ourselves in trouble. But praise be to God that when you're filled with the power of the Holy Spirit, it doesn't matter what you go through, He will always sustain you. Ngai fa mai le Galatians ngai 5 fa upo luas ful luas ful 5 a o le fu o le anganga o le alofa o le oli o le file mu o le onosai ai o le mane e pisa o ale o ngaya ai file mu aka ngaka wa tumu le anganga o le tua. E fusu ma misa ya la wanga lai o la influence la langi ai fa mea ai le ai e ono sai maanga malu pe al kangaka ua tumu I le ngango le tua e mata alofa e hanga le lei e fa maoni ia we malama o winga yo tangata ia la langi e le fa maongi au tangata ua tumu le ngango le tua e fa maoni ala tu. Le leila lol savalinga tumu pele tumu e sawa ia langa le fa maoni wa fa tumu hina I le mana o le anganga o le tua. E le ngao ia wingo le upu fa perta dia nga self-control. When you're anxious, you never have self-control. When you're filled with anxiety, and I'm speaking for myself too. I know myself. When I'm anxious, I don't have self-control. I lose control. And then I want to regain control. And then I do it by my own strength and my own power, not knowing that it's way better if we would just allow the Holy Spirit to do His job. Then it says what? I love this. It says, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. In other words, there's nothing that's going to keep you from worrying and all that stuff. This, if you're filled with the Spirit, then you'll live in such a freedom. I don't know about you, but I would love to live with such a freedom. But the reason why is because what? You're not filled with the Spirit of God. Instead, we're filled with other unnecessary things. Yes, itu ia tato, istanga tele tumu ia tato. Awo tumu isi me leo nga, o isi me leo nga. E walu foi kelo kai milung on Facebook. Yang sauli kangkangi mai o le me ai la ia sing fa ko kelo fulung on Facebook. Wa yaku manga yaku le church le kangaka wa yaku manga yaku kavali le kangaka wa yaku manga yaku le kalesia le kangaka wa yaku feolo kusa bole le umais ngaka ai le ai fa le kongo ngai sauli kangkang ai la ia sing aku fa ko ke alu fulung on Facebook.
Whaatumuina oe le anganga o le tua. Social media is not always healthy for you. Why do you think they have a like button on there? And then why do you think you go on? Some of us, let's just be real, you check to see how many likes you got. Because it's natural in every human being to want to be liked. But see, when social media fails, then where is your faith and where is your commitment? But if you're filled with the Spirit of God, you will know how to control those things. Amen, church? The other idea of being filled by the Spirit, in that same word there, the Greek word to be filled, first is not only to be completely full, but the meaning there also has this other great meaning, which I just think is great. It's this idea that we are also to carry out and perform or execute the matters of duty. Now you may say, what does that mean? Not only should we be filled with the Spirit, we should also be led by the Spirit. It's one thing to be full of the Spirit and then do nothing with it. You need to be full and then you need to be led by the Spirit. Say amen. Ia le ngata lau le tumu le ngango le tua, a ia tai hina foi tātou I le ngango le tua. Say amen. Langa e isa ngata tumu le ngango le tua, koe apa mai langi pe akau kale nganga ese, au le winga I le amio suia, le ngau ia tai le ngango le tua, mo ko ama mau ese. See, it's a difference to know the scripture. You can memorize scripture all you want. You can know the word of God inside and out. But if you're not walking, if you're not led by the Holy Spirit to walk out the work of God, the word of God, you're wasting your time. You want to see change in your relationship. You want to see change in your family. You want to see change in your own life. You need to be filled with the Spirit. Number one, be filled. Number two, be led by the Spirit. All of us have different things that are leading us. But anyone who submits to the power of the Spirit, they no longer are led by these other things. Don't be self-led. Not only don't be self-led, don't be led by others. Instead, be led by the Spirit of God. Come on, church. Awole no fa oe mafatonu wala mataita ia oe. Awa fo ye ke muli fo le kai inga iskangaka. Ya sa oe kala Yesu e pe ol ka waso e kai il ka waso lis ka waso awa. Ai le ia ia taitaina tatou e le nganga o le tua. Ai sha me ta wait mele pastor le ame wetal noi e le ngato la so pentecoso. Ai langa o tatou o yaso le family nganga o le tua o le ko akele yo kangaka e loloku ai le aise nganga o le tua. Le ala winga lo famta langa fa mai lang ai le o sa upol tuspa ia e o mai aso muli o le ato o tele o tangata o fatu tua o le apa u ese mai fatu tua. Mela na ole o e fa longo mai o langa wa ole now Midway a wa lava nei ma mulu seisi a wa nei muli seisi tua to solo muli to fa vai o lo fa ma losi ya te oi. If you're at the edge of giving up, if you're at the edge where you want to quit, then I want to encourage you tonight. Now is not the time to quit. Now is the time to be filled with the Holy Spirit. Because we're in the last days. That's what Paul says. In the last days, many people will leave the faith. People will become lovers of themselves. Hello. Look around. You see a lot of that going on. There will be disobedient children. Hello, parents. This is what Paul says. This is not my word. This is what Paul says. There will be a church that wants what? They said they want a form of godliness, but they deny its power. They would rather be entertained. They would rather come to church for what they can get instead of what they can give and sacrifice so that what? So that the gospel of Jesus Christ can be proclaimed to the ends of the world. Ai ngalo ya ilato o le tato o mai le kale sia Yesu Keriso o le ofo ina atu o le tu ina atu e le ngato tato tangata o tato oa o tato malosi aisha langa paule me ele leia ilo invest in le ngalwenga le tua. Anga famel tala Paulo le Kolose. Set your mind on things that are above, not on the things that are in this world.
Kale sia suil tātou mawhauwhaunga. Vai ke ua alu ke le kako I mea lalu langi ngei, ai ngalo ele ka uol kako investment I le ngalu wenga le tua. E ke fsili mai ngei whawhelanga I loa I mele alu ai lau malosi. E loa, e le ngaka I lau au nanga, e loa fo I lau fo ai. Kau le pisa tātou Langa kau lavang o pai el mea lea. E il kanga kai musu e failanga sfulwa e musu e failanga fo ai aisha. Langa lau fa mua ya ke ia mea lalulangi ai ngalo ya te ia le kanga ka wa fa tumuina le nganga o le tua e loa fai mua lana fo ai le tua. Fa mua mea le nga promise I luma o le tua. E le fa kuai ai aya e vave ina ia fa tau nu aisha langa malama le kanga ka wa fa tumuina le nganga o le tua. Paule le me sili ona taua o le fausia ina o le malo le tua. Yang ai le utata o mai faunga ko malo. Au le malo le tua. Melana e kale si o le taua ia. Taua ia o le fa tumuina o tatou. I le mana o le anganga o le tua. Ai wha meil kala tia na e lima, whai upo sfuluono sfulwalu. O te whai atu, ia o tau Savavali la le anganga. Ona le whaia le e o tau, o le tuina nau o le tino. We whaalongo iai. E manino lava e le tau whaamatalat, a savali tātou le taita ingo le anganga o le tua. Whameila ia, o le result, o le mea tupu, e le koe whaia e oe, ia tuina naunga o le lalolangi. A whai o le whaafika lia lea, o lo ka maianga sala, o lo fo iso o I mea le lalolangi, o le fesili ma le lui mo oe, o whaatumuina ma taita ina oe le anganga o le tua. Langa e savali la le nganga whamea e te leto e whai ai. E te leto e whai ai. E te leto e nau iai. E te leto e fia mana o ai mea le nei lalo langi aisa. O sui me te mana o iai. O sui me te nau iai. O sui lo savali. E ke le koe kea I mea le tu mau le nei lalo langi. Au e whatua tua I mea tu mau o lo mau I le langi. E ala le whatu muina o oe I le anganga o le tua. Le ala fa umal tātou whamalos, a wale pole te le, lawal taimi tātou talo ai. Tolu la nei mea I e wha umat o il tātou la, o il tātou whamalosi, o le fsili, o ala ni whai longa, e I loa I se tangata ua whaatumuina I le anganga o le tua. What are the markings of a spirit-filled life? And I'll close quickly before we jump into our prayer here. 3 things. Number 1, live carefully. Anyone who is filled with the Spirit lives carefully. So stangata wa whaatumuina le nganga le atua e Savavali male wha huta. Nai Saul whai upuna il sulima o le nei ia e whai tete o tau. Ina ia o tau Savavali ma le whautauta, aua nei whaapei o e vale lea, a ia whaapei o e popoto. E ka le si o le isi lea o ngau le whaatumuino tātou le ngango le atua, ia tātou whai tete I tātou me whai. Ia tātou whai tete I tātou tala e lafo. Whai tete I tātou ngā luenga, whai tete I tātou ngā yoinga. We become careful in how we live, because the opposite of being careful is living carelessly. And how many of you know if you live carelessly, sometimes you can become more of a stumbling block to your husband, to your kids, to the church, to everyone else in the community. Why? Because you live carelessly. But here it says, anyone who is filled with the Spirit walks carefully. Walks with wisdom. E whauta uta I lana savali, I ona filfilinga, e leso onga whaise mea, e loa langa tautala, e loa langa tū, malanga savali, malana nofo aisea, o tangata leo whaatumuina, I le nganga o lea tua, e whai tete I ana me whai. Nga lalulangi e so onga whai. Alua loke lea mea, whai lea mea, o lalulangi ia ngā maonga winga. Al tangata o whaatumuina lea nganga I lea tua, e whai tete I lana savali. E loa le me tauna langa apeona fatu e lua mea e aile o savali lale nganga ma savali lale tino. So you have to be careful. Some of you struggle with a certain sin. Let me help you. Be careful in how you walk.
I always say this, let's go back to drunkenness. Anyone who has the temptation of being drunk, then let me just help you. Perhaps you shouldn't be walking near the aisle where all the beer is. And you shouldn't be going to the bar because that's where your company party is at. See, you have to make decisions. If you're filled with the Spirit, your spirit is going to say, my brother, my sister. No, you're going to go there, you're going to pick up one, and then two, and then that's it. We have to be careful. Chia sauli ang pa ia musmuswak ya ake lo lisi le vai vai ngolo onga ele kaulanga e alu sol falolo level poi ile 7-11 I me lo kuma ia uma ia pia mai si me ele kaufonga e alu eva il company lo party ke vole ale fi manga so mai le lango isi kai me mele o yai e kako fa pea si o le mama alma ko le pa ki alma ko company al mele fa yai o le pa e ke le ava mal mele fa o so swai o ale musmuswa ko le ngango le kua e apa e malolo e loa fai tete. E loa fai yonga filfilinga. They know how to guard their steps. That's what being filled with the Spirit is. Number two, the marking of the person who's filled with the Spirit, they make the most of every opportunity. In other words, they don't waste time. Ole isi ole fai longa lona lua tangata o fa atu muina le ngango le tua ia fa ngā tatau ia Avanoa uma. Le winga ele sau fa ele fai foi se ngā luenga ele fai fa pe ngā pauale no e sau malana ato toa langa le fa o ngā tatau le taimi e malama tangata le e pu u lava le taimi o tangata I laulangi nei o le upol tus fa ia tatou te lei loa ele mauti noa tai ao ale fa mai tu sina Iakopo e fa po sumal fa ele loa tatou se me tupu ata ao awai pea e pe se ia tatou ola fa mai e pe o le puao lava lea u ali mai se tu aso I titi ona mo ai lea e tau mai lea le pupu ma le sa o le olanga nei o e malama le vavaia tu le tele ma le faula I o tangata ua feoti tangata e le feala mai nei tae au aisia ono le sau o le oti a lela fa mai tus paia o tangata ua tumu I le anganga o le atua e loa le lei fa o ngā tatau ia Avanoa e maua e au auna I le atua. If I put it in another way, don't waste time. The Holy Spirit lives with a sense of urgency. He doesn't waste time. He makes the most of every opportunity. I'm not going to waste my time. Even though it looks like my Sunday school class is not here, there's only 2 students. I'm not going to waste my time. I'm still going to pour into it as if it was my last day. I don't care if it's just a worship team and there's only 3 of us here. I'm not going to waste my time. Why? Because I'm going to make the most of every single opportunity. Or there's only 5 or 6 of us in prayer meeting tonight. I'm not going to waste my time. See, because some of us, we pray louder when the church is full, and then we get quiet when there's only 6 or 5. But if you are filled with the Holy Spirit, you make the most of every single opportunity. Live harmoniously with the brethren. Nonofo Fealofani male auso. Malia il fai upunga sfulu iwa malua sfulu. Fe me ia o toa fe tau tala ai I salamo ma pese ma siva faaleanganga ia faane e atu ma pepese atu I le alii I o tou loto. Malia ia ele o fa mai kako wo ma pepese. Kako ngofu ma pese al ngaka ia langa ia pese. Ole upunga ia o tou fetau tala ai. Ole wingo le upu e lengi. Not speak to yourself. Speak to one another. In other words, when you come into the church, your job is to speak to one another in psalms of encouragement. Is to speak to each other in praises that will give God the glory and honor. In other words, eleo se mea mangwiolo sautu tonu fai lea kala, fa leanga lea kangaka, fai fu le kala leis kangaka. Instead of
speaking words that build people up. Church, do not be a church where we come and speak words that break down and destroy each other. Instead, it says here what? Listen clearly. Speaking to what? To one another. It's not saying to sing to yourself, because sometimes we tend to do that. As a church, we are a community. We're not an individual in a church. We are a family. And so as a family, we learn how to encourage one another. My brother, how are you doing? I'm glad to see you in the house of the Lord. My sister, are you excited to worship God this morning? See, we encourage and we speak to each other with psalms of encouragement, with hymns and songs, and every kind of way from the Spirit. Everything always comes back to the Spirit. See, because if you're filled with the Spirit, you will never speak words that will damage your brother and sister's reputation. Because even in the same Ephesians 4 verse 29, it says, let no corrupt words proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that may impart grace to the hearers. We're getting ready to pray right now. And I want to encourage you, church. I want to say to Lola, no. Salamo ia avelvi inga ile tu le famia. Tatau o mai umala le nu o le tu o le nu o le tu. Tatau. Ele famia nga o e ko kasi a le nu o le tu. Le winga la a tatau o mai vivi ile tu e ala salamo ma pespesenga ma siwa fa le nganga o le mea fai fa tasi ele nu o le tu. Me ala le lo tatalo tatau e kalesia. O lava nga kai min ka ko ngof ai ma fai fu ka le skanga. A wo ol taimi fetau tala ai e salamo. Tala no I pese a velvi inga ile atua. Langa foi o le mafu anga ngol salamo. Ele kusi le salamo inga ia fa ato ilalo ele fana ngo Israel. No. The meaning of psalm, the word psalm there is not to go and destroy other people. Psalms there is to encourage people to give glory to God. Church, that's our job. Don't be a discourager. We have enough of that in the world. We don't need any more people. E le skala fa mai. Awe ke fai fulangal wengal ki Apollo o le sau e fa vai loko ma sau kam fai fa ko I lalo iskangaka. Ai fai le ngal wengal ke rishango male nganga paia pe fai fa tumu ino le nganga le tua. Fa malosi au auna, fa malosi e vivi, fa malosi e tapuai, fa malosi e sau ya souma. Avel vi inga le tua. Ai awal kal ngo femenga ai. Le ameke le sawai. Na foi me fa mo nga mea a ole fa mo le tua la lo sila fia le tua na mea uma o nga luenga o e ma fa malo si pea Efeso sohani pea ata pe iai opo maima e fai lohai e alofa le tua ya te oe langa wo tata utaimi. Church, we need one another, but how can we need each other if we're the very ones that bring each other down? We cannot do that as a church. So tonight, the encouragement is be filled with the Holy Spirit. To the top. Not just half. Ia matau masua sua le fatu muino oe I le mana o le nganga o le tua. Le ngata I le ia taitaina tatou. Nanga le isia o ngao le kumu ai e le taitaina I le nganga o le tua. A tu seisi tu awala na ole fa longo a ole ale si vainga taua o sistai ana fai le me fina ngalo ia ile tua mela nepo ole asuil tatu tatalo a o te popole le mana onga nan sa mo nepo langa sila fia ile tua man onga na au tatu tatalo nepo fulu minute ia la tua tu ia te oe tasi level me o te film na o te talo ia fa atu muina tatu ile ngango le tua. Because you know, when you're filled with the Spirit of God, it will flush out all those other rubbish that's bothering you. Langa ale fa akumo langa alu fa kum fa pea. Le winga la yele kamba space le e mafainga oso kwa ki Apollo e fa ofisi me langa. Ai fa akumo o ai fa akumo ngai sei po le sisi me ko fi ai.
E kau mamongo isi si mea kau kua ngisi mea. E le mawhailanga loa kumu le ipu. Ia whape ngā le whakumu ingo tātou le mana o le ngango le tua. Au ngai afa whapea langa afa whapea. E ai alka mai Avanoa e oswa kwa ilki Apollo. Ai au le whaatanga o le tatalo la po nei le tuai ia tauma sua ia makwa overflow le whaatumu ino au I le mana o le ngango le tua. Why? We need his power. I don't know if you've looked around and see the craziness of this world. Now we need Jesus and his power more than ever. So let's pray tonight. Holy Spirit, fill us with your power. Second, Holy Spirit, lead us. Break my pride. Break my stubbornness of thinking that I got it, that I know. Instead, Holy Spirit, have your way. Lead me, Holy Spirit. Langa o levanga fia kai kai akule ngango le tua I isi manguia. Ai ke lo oe, e leo ki Apollo le kau fia me lea, o oe lava. Ai apea whaatanga le ngango le tua tai tai ate oe I ona manuia. You want to see those blessings? You want to see the change? Then be led by the Spirit. You want to see something different in your walk with the Lord? Be fueled by the Spirit. Ai te fia wa aise suinga I lo langa whale nganga, I whatumuina o le ngango le tua. A whai te fia wa aia tu se suinga I lo savalinga ma lo tapua inga I le tua, ia taitaina o le nganga o le tua. O le atatou sau ni tatalo. Te on whai lo atu, aua te mention fua se isi mea. O levana sila fia I le tua tatou manaonga. Au le neipo, let's ask God, fill us with the power of the Holy Spirit. Can we do that tonight? Can we do that tonight? Those of you online, wherever you're praying, I want to encourage you the same way. God already knows our needs, but let's ask God tonight, please, wherever you are, pray that God will fill us with the power of the Holy Spirit. God bless you as you seek him in Jesus' name. Amen.
Tātou tūlai mai mo le whai no tātou whono tālo nei a whiawhi. Seisi vaenga tāu o le whaatumuina I le mano le anganga o le tua. O le upu lava le atasi o le whaatumuina I le upu e leni e lena o le aso e tasi e whaatumuai. O le upu e leni I le upu na o lo whaonga I na e lena o le aso e tasi e whaatumuina ai. It's a continuous feeling. Whaatumu nei, whaatumu tai au, whaatumu leisi aso, whaatumu ai pe le anganga o le tua. Langa mana o mia tātou le whasosoani o le anganga o le tua. O mafu anganga na awina mai e Yesu le anganga. E whai mawsosoani sili mo oima. So le tāua la o le awhio mai o le anganga o le tua e lenga o se aso e tasi e whaatumu mai oe. E lenga o le aso saaf kwa e langonga li le whaatumuina o le anganga o le tua. Au aso uma o lo langa. Be filled, continuous, be filled. Not just one day, not just a one-time event, but consistently be filled with the power of the Holy Spirit. We live in a time and age where now more than ever we need His power. That's why we're starting to see a church that is void of the power of God, because we lack being filled on a daily basis. E tana le whalongo se longa o me te tele to a whaia na pongi ma te talo istangata. Se longa o tu lai se whalawe lave whkala ngonga le ia Tatau o na ana pongi ma te talo palo le aule o le mea lea lo command mai le upo le tua. You should always have a desire to be filled with the Spirit of God, because we need that power more than ever. The troubles that you are dealing with, the anxiety and the anxiousness that is filled this world, we need to fill that gap, that void, with the power of the Holy Spirit. That's why in a few days we're going to be celebrating the day of Pentecost. And the reason for that day is because we need the power of the Holy Spirit. Without the Spirit, the church is nothing. Without the Spirit of God, we do everything in vain. Without the Spirit of God, we are powerless. But it is with the power of the Holy Spirit that we can do all things. But just as Paul says here in Ephesians in our verse tonight, it's not a one-time event. We must continually be filled with the power of the Spirit. So right where you're standing, I want you to close your eyes. Lift up your hands in faith. Don't look to who's to the left or to the right. Don't care about anyone else. It's just you and the throne of God. And I want you to just pray, God, don't just fill me tonight, but fill me for the rest of my life. Fill me every single day of my life. Because Lord knows how much I need your power. Lord knows how much I need you right now, Holy Spirit, to take control of certain situations, to take control of the circumstances in my life. Fill me with the power of the Holy Spirit. Can we just pray that tonight? Let's just lift up our voices and let's just call. Balawatu le tua le nepo, alalanga atu le tua tama, fatumu mai la we kalesia, fatumu mai o ona le tua, fatumu mai le mano le nganga le tua, ia tafie se ai le popole le atu vale, ia maua mato le mano le nganga le tua, mato te tu mawai, famalolosi ai, fina wai, matala ai, fai ai pele ngal wenga, we evalawina ai mato, awawa mato o yaswe ngatai, tele o tangata, o le awese malfatu tua, ai tama, wa mato te talo atu, ile mano le nganga paia, lilingi mai, ilunga ilo e kalesia le nepo, fatumu yai mato, fatumu mai le tua. Fill us with the Holy Spirit, Jesus. Let us not be full of ourselves.
Let us not be full of our own thinking that we can do it our way, but let us be full of the Spirit of God. And let us be led by you, Spirit. Have your way, Jesus. Have your way in this place, oh God. Take control of our minds. Take control of our hearts. Take control of our souls. Take control of the leading of this church. Take control of the leading of our lives. You have your way. Have your way. Have your way, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Yes. Come on. Let's shout a praise to Jesus. Let's worship Him tonight. Yes. Hallelujah. Come on. Lift your voice. Sing it out to God tonight. Hallelujah. that are not only filled with your Spirit, but are also led by your Spirit.
that you will help us to incline our ears. Help us to incline our hearts, God, to your leading. Tamav so swani maile tua. Yahawa ya tua mato roto. Yahawa ya tu fo ile tua ya mato falo molombo. Ilau taita ina malau musunga na mabai. Ya mato fa moe be ya te oe. Le mata ile ya fa tu wina be mato le tua. Ile mana o loa ngana pa ia na tua. E mawhai o na mātou te te e atuai. Whao so sunga ma tūna naunga o le nei lana. A mātou sa mali fo i la lea ngama. Mātou te le tu e whai ai fo i tuina naunga o le nei o lana. A o le ta tano le tua, ia o matua tau ma sua sua. Le whaatu wino e mātou. I le mana loa nanga pa ia awa lava ne iai se Avanoa. Awa lava ne iai se tamai Avanoa. Whaatanga ai le nei lalo langi. Whaatanga ai le rio le nei lalo langi. Whaasese le tua le mātou Savavali. Ma le mātou au nanga i ate. Whaatumu mato whaatumu mai pēr le tū. E le ngate aso ne. A aso umo mato o lama ia whaatumu ina pēr. I le mana o le amanga o le tū. O mato tamo le tama. Whaaftailo whaatasi mai. Tū mau ia te ola ni inga le tū. E mea umo mato o le mana watu. I le swafa sili o Yesu Christ. Amen. Tatau, my Lord, thank you. We'll be seated in the presence of God. Yeah. Tayatu Tatau, Sia, Harmoniously, Tatau from Tatau. Let's put it on for Tatau on my audience. Yeah. Tatau, love of the Lord, my normal name, I saw that I have a lady tour. From Mangiatu, Yati, yeah. I will tour to places you have no Tatau to my full time. Yeah, but we just want to say thank you for being with us until next time. God bless you in Jesus' name. Amen and amen.